wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ala ta'alu alayya wa'tuni muslimin. Amma ba'du. Siyadata rijal wa hay'atit tahkim, siyadata khutaba'ul kiram, qabla kulli syai'in hayya bina nasrullah ta'ala alladhi qad a'tana ni'matan katsira hatta nastati'a an najtami'a fi yawmin mubarak fi musabaqatil khutabatil minbariyah. Nusalli wa nusallimu ala habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladhi qad akhrajan nas minadh dhulumati ilan nur. Wa ma kuntu nasiyan bi an ashkura katsiran ila rijali hay'atit tahkim mungkil fursatani wa as'a bin dihazi fi an amduba amamal jami' tahta sayril unwan. Al-istimdad tarbiyat al-arfi ila al-adiyal al-mustaqbal. Ayyuhal mustami'un al-kiram rahimahullah. Qadiyatul adiyal hiya qadiyatun daruriyah. Kullama kana al-jahlu ba'da bulughihi ila al-marahil yuridu an yata'ammal al-ashya'a lasta'alat hamasatuh wa sa'ula an yata'atharahu ma hawla min al-biyati syani'ah qalilan mal ba'idati an syari'atil islam bal yudillu ila al-munkarat wal jarimat. Ihtimaman bidzalika yalzamu alaina tarbiyat adiyal wa muraqabatuhum asyaddal muraqabah wa bil himmati ay yuwajjahum fi yawmiyatihim ila al-a'malil ijabiyyah wan nafi'ah kama qala Imam Syafi'i. Hayatul qat'a wallahu bil ilmi wat tuqa idza lam yakun lahu ibadah lidati. Ayyuhal mustami'un al-kiram rahimahullah. Wa bin nazar ila syarhil manqur anna al-ajyala wajah wa hiya al-ilmu wat taqwa ila Allah wal iman wal ibadah wal akhlaqul karimah. Hillan li hadhihi al-qadiyyah ad-daqiqah yalumu alaina tarbiyatul adiyal wa tawjihuhum bi tarbiyatil akhlaqil karimah wa tarbiyatul ihsan wal maharah kama da'a Ibrahim alaihi salam fi surah Ibrahim. Rabbi jalni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ayyuhal mustami'un al-kiram rahimahullah. Hakadha du'atu bayanahu ala abna'ina wa banatina muhadabata bi talabil ilmi wal muhafazati ala salawatil khams li'annaha tufarriqu bainal adiyalil muslimin wa ghairihim likaunihim wasilina bil adiyalis sabiqah rajahan ala qiyamil islam ahli sunnah wal jamaah. Wa ahamma dzalika yudhahirul ulum an-nafi'ah lid-dini wad dunya wal akhirah. Wa qala Syekhul Mustafa Buralaini inna biyadi syubhani antal ummah wa bi amzaliha ayataha bisora'ah anna al-iyal
syaddi